Ia e toi whatalo whatu foile and birth for Christ. Ia ele pa ia malu o euro whapena mai mo maia. Po whalongolongo mai fo e tato po kalame le nei tula. Ia mātou te whatalo whatu ele swafa manu malo Yesu Keriso. Ia malo soifua. Ia malo soifua maua. Ia ele whangaro ina fo ia tapu inga mano nei o tato a inga. Ia le ngata fo leo e kālesia. Ia peona ia ele whapotonga le atua Samoa. I pitone ia o wapeona o wapeona fefe au iai ia le whawhenga ia whatua whangaruina fo ia na yo mātua ia mo ma Puer Warriors ia tama ia Ferre ia matina ia Ferila ia le ngata fo ilea ia to ina ia la loasi ia matina ia Ofera ia lele ia mātou te whatalo whatu lele ua matalupa le seunga i o matau la lapena ia no la o tau whamonianga ia mātou te toi whatalo whatu ia le ngata fo i leo te whatalo whatu fo i se o paanga le nei a fiafi leo mapanga ia ma lor soifua i lau sunga i lava na whaia malolo o tato au ia ai mau pe tato le fia ia ai whaftaile atua na newa no taua, no whapea na mātou maua, mua whau na mātou whaasoa e ale le upo le atua. Ia o te meneo le atu nātu leo se ia vaiunga, whapea na mātalia i tātou se talo. Ia on tātou a mātaila ia lava. Hallelujah. Lo mātou tamai le langi, le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Mau whao mātou loto i lau taita inga. Tai. E lava le atua i le lungala lo le savalinga i fita ma whawhita uli. Ia lo mamalu lava o awanga le lei lunga ia te i mātou. Mātou te vi ia i la o fio o na i leo mawai le mawhtanga li lo lo wanganga pa ia. O lo e whatonton fo lau le mātou savalinga. E me se fo i le li ia o lau au angelu. O lo whiawhioa i le li ia leo ma pui pui lau whanau e mātatau ia te oe. Langona i lava le nganga o le whaafitai, le whaamanu, ma le whaanetanga e watu le li ia ma whaafo i ate oe lo mātou o tua. O no le siri ese o lo walofa ma lo wanga le i ate i mātou. Whaafitai le ola ma le malosi o e fua i pēmo i mātou i le aso ma le aso. Whaafitai le maafutanga lilo le alo nganga pa ia o lo e o maia le poto ma wa ina i mātou. I fi au ta ua mai la o fio. Ta pena i le nei e fiafi lo mātou ta mātou te fola ma whaamatana tala winga la loto la o fionga pa ia. Ai pa ngā lea e vale lava i ma ua o auna e lea o ngā ma whaatau waa i lumo la o fio. Whaatonga le mana o lo nganga pa ia lea li ia se i whaau ua ma fufau loto ma o ma ua nganga. E me se fo ila ma ua tautala lea li ia mo mori ai la o fionga pa ia le nea fiafi. Ia whaapea lava o na ia ina so se tasi e whaanongolongo ia i lo mātou tua. Whama maina e lau fio lunga o pia ngalo le ea le i o le alava atua i lau savali. Talo i lau fio, ia whapea ona iei le mana, iei le mamalu o lau fio i mea uma mātou te whai. Ia lai lau whao unga ia te mātou o ona whatau wa. Fo ia le vi inga ia te oe ono Yesu Keriso lo mātou whaola. Amen. Amen. Ia, ma lo lava le soifua e lo sura veunga. Ia, o tātou lia mai fwoi matanga o neva yaso a. Uma te fwoi nava yaso mo lola ia malulu. Fia mali o liota. O me temi nei o le fepesi ia i o lo wha mai ma. Ia. E sa o alfala awa si o tātou tina ho leo whenila e masangi ia nga pisa e siro matua. O me whenila o lia i dedi. Yes, amen. O le ale tele o whala au meti ngā tino mo me uma whapena. Mauwana o li dedi. O le malosi le. Amen. Ia dedi. Tātou whenoi fwini nea fiafu. Yes. Ia whaftai le atua e lang taitai. E tau fwina mori tā whaktalo whai si o tātou so taitai. Yes. Sunga fo iau lale me se fo i whatua iau sunema. Ia vi... Se foi mita loto ngo vai o se la wala le skip we. Yes. Ile tu la mai fo yo tato tai. Sa o ma sa o le le pu le o se tai le. E tu po foi mana tu le. Amen. Le wa mata mea mai ia le falitua foi po yo tato tina tato aftana. Ese foi fa lo ngona le mata tu wa sa o le. Paulo tu o pe. Wa amor pe ma a white tonu o soata.
Oka, makua mika lenga. Amen. Behind every good man is a good woman. Amen. Ia la tātou tā upu le nei tula. Ia peo na tātou ia le tātou autu. Let your will be done. O mātou la tātou autu le afiafi nei whapea. The will of God. Ia po le fina ngalo le atua e maua mai le Kolose. Kolose mo tā upu e tolu. Ia o le whai upu e sulima, suluono, sulfitu ia tā te whaitauine ia o na whaile ia tā manatu, tā whaasoena ia ia tu nātu lau. So me ta pia na whaitau tā. Ia, whaafonga mai au po whiwhiria mai le whionga le tō wal tātou po kalame mai tātou tā upu le nea whiafi. Ia pule fo i le while mu mai le tua i o tō loto. O le mea lea wa wala awina ai o tō e whai matino e tasi. Ma ia o tau sanga whaafitai. Ia nofo le afionga ke riso i tutonu ia te utou ia tele lava. I le poto o malava, ia o tau wa o maa popoa i le tasi i salamo. Ma pese ma siva wha le nganga. O lo pepese atuai ma le whaafitai i le li i o tau loto. O mea mafo i tau te whaia i le tau talatala, po le amio, ia whaia o malava i mea i le suafa o le li i o Yesu. Male whaafitai i le atua le tama ona o ia. Amen. Ia whamanuia le tua ele, whaitawina o lana whiampa ia ne whiafi. Ia leli, amen. Pea o le whaitua le tā autu o le fina ngalo o le atua. A whaila stafesila pe o le a le fina ngalo o le atua. Po le a fo le fina ngalo o le atua mo tangata. A wa a tā fesili, a whaita feise fesili, o ai, e fia i loa le fina ngalo o le atua. Tu lo le to tele tangata la sisi o la torima. A wa i fia mana o ina ia i loa. Le fina ngalo o le atua, mo la o la to lava o langa. Ai malia wa o tupu ea. E ia wa le falare i atangata ia soala e su e ai po o le ase fina ngalo. Ia po o ani direction for la le ia fa peona anga i ele o langa. E fia e lo po fe po le ase ngalo e te tusa mai e le ngata fo le ia. Po ani hobbies and found ona tangona ia for dale so for dale horoscopes ia ottoman tual samoana ia so la le ngai me vole o fitu e te so le fitu on ta o mele e fitu o e te millionaire tu sa o lo so engo se me vole po le a se me e anga i e the future o lo future o ma faula ia o man toira ia tala e lisi lo ma tuole na fa mai na wa fialua i Israel fialua i Israel lo ma tu ma faula lo ma tu he o fialua i Israel o no taula ia lau pe panalo ta wa mai i malanga e alunga e Israel o ma faula ma tu pole fina ngalo le tu tau na i Israel ki tela tulu matua o lalo ala pe pola ta o mai ai le va le lai alu le malanga i Israel FMA 747 out fitu fitu le va e mo lo matua el po o lo ta e wa ala lo matua fa sanga tu lo matua le wat FMA fitu ma lo matua o le finalo la le tu e te tauma o alu Uso kwa o nga o fitu fa me o le fina ngalo le tu e taunga alu o tu sa o wala fa na le wa o fai e tangata ine ia fika le fina ngalo le tu le si wa alu lanta avale te ia wa pe ai pe numa le fa le fa mesinonga a Filipaina fa me ui le tamo fa missionale Filipaina ale logo pebo ya ta vale tu sa wala fa pena ai pe on ni no ni tu pu manatu te fia mai a wa ata va ai le tu se kolosi o au mai ai ni awala po ta yala imponi au ia se awale fainta to win ia tato wi lo ai le fina ngalo le tua mo i tato la so fa so ai tato le io o lo tato ta Bana ia le fina ngalo lo sunga wa mesa. O se fesili taringata. Ia. E mafai on sa o listei ia mafai fa le tonu lo tali listei. Wa pe on fa mai fotus pa ia o to sai ili por al fina ngalo le tua. Amen. Ai pe fona na ta wa ia le Samoana ma na fetu ia so.
O lo ka mimika ia la pe ta fai tau tu le fetu. Ai la e tau le mai ma e tau le. Ai ka vai ku la fetu e le ka ba singa fa na o ka ke ko le ba ke le bela ku si mai. O pero ia le figa lo. Ya o no be sa fe tanga te ia o le va fai la ki fo lo ga o fai fetu. Ya ta te fa ta tali po fio il fila ngalo le tu mo tato. Hallelujah. Va tai lo su ma na ia ta upu o se fili le fa on tali. Ai langa e whinga tā fwoi lo sa i po la whina ngalo le tua. E te fusu le au ma po ma i tangi le ali i po whio i enon whina ngā. That's right. E leo se mea fo i ma whai ona pu e ngofia mai e leo ta whao o tātou i le maeva lau whao malu. Amen. Ai la ua whai mai e le o le whina ngalo a leo le ali. Ai le langa o le whina ngalo le tua. E sa iki. Yes, yes. Yeah. I leo se mea ma whai ona sau sao a ia te oi. Amen. O sau nā tali lau suka male. O mantua le tala lista ina na whame o le formula. O le formula i le whina ngalo o le atua. Whamai a whai e te alofa i le atua malo loto atua, malo nganga atua, malo si atua. E pule lava o e pola le whina ngalo o le atua. Ai sea, ua tasi o lua ma le atua. Ai go ia tasi o atua ia. Amen, ia. Ia pe on tato va ai tato se fai tau ia fai puna sul ma lima. E ma la ia cos ai tato va ai fai po sul ma lua, sul ma tolu, sul ma fa. Ngai ta o mai off. Off with town, off with tangata ke sia. E sau wa uma mai fre o ia off with town off way. Ai o mai loa. Ile sufa. Tau mai loa me tau tato fai ia tau tato fati noa o ma characters fai no characters ale o tau mai loa guidelines o guidelines ile fina ngalo le o me tau tato fai be me foi fen tato fai ni tato va ai ele fina ngalo le tua ia pena en tato va ai fai po sul malima na fa mai ia pule fo ile file mu mai le tua yo o to lot amen o te rol ma tu mo na o le tā autu ia pol minutu momoana ia pule le file mu i mai le atua ia o tolu tia le asau so ia pasau manatu ia ia ta amen ia ola o matamata atu le upule o lo tai mua mai ia fa upule pe le pule o le fa palangi mai le pule le is a rule yes o le rule longa winga pe ese mai le rule anga le authority pe ai titilo ia o le rule la ia le te matamata atu ia e pei fo le a tala noa i le rulonga winga u whao ngā mai e paulo i lan tustu singa le tūlanga taua talonga ma feleti. Nice. O tūlanga lava i o a feleti, e iei longa lau whali, e iei malonga ampaya. Yeah. E iei fo ampaya, talonga tau pas. Yes. E ia tangata ampaya, e po lau whali fo inisio talonga. Po le alava le vevesi o talonga ma le pulu o talonga i le whatinoina. E whanonga uma i le wha i le lau whali. Amen. E wansa ili el fa ili lau fali tau fitalong. Fa tonu lau fali me fai fa to amingoi talong. Wow. O lela fa nga mai paulo ile upule o le pule le file mu. Aisha. Yo auto loto langa lawa ilo e paulo. O to tonu le loto tangata. Se pe ya le pulo le ka longa la kapila ni to. Yes. E fika ia ile mea mea o mafo fonga o filifilinga o uma o lo o totono le loto tangata e yei me le yei fo me fa le e yei fo me file mu ai e yei fo me vesi ai o nei me uma o lo o totono le mafo fonga le loto o lo tono le loto tangata le tio fo ile fata otto le na fa fo po lusuto ia sili ona leo ina o lou loto. Ile leo ina o me uma. A wai tupu mai ia ile amio. Yes. O le controllinga la ele rule. O le rule le tala noa ia o le puli. O ia le controllinga le loto. E va ai o le puli o le file mure au mai ai. A sila fia le tangata e tala noa anga ia te oela le mata ua o tangata o le whaotanga. Amen. A yei se mea ta te whalongo atu ele pāleni malo uolanga whaolaina. Iau te tilo mele. E tai me lu tau e tau e leita. Lu tau i whawhita auli. A nan me na te whato o file mui nan mele. O le pule le leita no me polo i vaenga le. E sa nga so so atu lau suma.
Ma na ia lo. Pule file mu. Pule file mu. Let the peace of God rule. Ma na ia lo famtalangan punau pule Ala lo tango le famatala file mu. Wa e lua tua ina file mu. There's factual peace and then there's feeling. Experiencing peace. Tato vav aila le factual peace. It's facts. Tato ma faula I peonu lei tau. Lei tau. But ele temi if tusi ele peace, if they make peace, tusi lalo, lewa make peace. Ui lava lana eva ai nu ia pe tau. Ke lele tension for dale pe itale silesi. But lua ile peace, lua umanga faile peace. That's factual. Pe o tato. Ui lava pe o tato. Lewa tato mawale file mu mayai. Mayai Yesu ke wiso. Ui lava la o tato langona up and down, but we have already made peace with Christ. O ilau te fia mai, o le file mu. A fai te fia mau ina le file mu le pe te manao ina ia pule file mu le I o tato loto. O le mea mau mua e taun tato fai ia I lopo fele au ngai tato iei. A fai te manao ina ia pule file mu I lo loto. Ia e au le au ngai pule file mu. E le mawhainga e fia iei o mele file mu e kere au iei. O le mea mo te me lave te talia Yesu e ve maua li mau whao o te me lava ngai te whapetwe. Yesu e pulea pulea lo loto. Te lo le mea mo ana mana mea pulea le pa pulea o tato loto. O inala tau te vaai e lola ia ile sour file mu le pe on tato vaai fa mai te mala e fa mai o le file mu o te avatu ia o fa mai sua o te vatu o le file mu o fo fo ngale nga o lo fo file mu e tau ala le file mu le tau le sau ia fa mai ia pule file mu ia pule fo il file mu mai le tua yo o to loto amen amen o meu malav o le mele o vala winai o to e fai matino tas ma ia o tau sanga whaftai. La se si o whaasoi. E ka te watu le si. Ai tanga ia I le so o ngama le konge kinga o le tino e tasi a nga I le mai vai nga ia e lua o mantatala noina. O le rule ia po o le pule. So mai le peace le wa e ta ua. E le mawhai o nā watu le peace. Whafu se I lo rotu. That's it. Si vanga nā wa e ta lia le e ana le peace. Yes. Yeah. No winga o le me mua mua e ke po le me. No winga o le me mua mua. Pea ona o ta ua le utali na whai atu le whafsiri le amtanga. O le pule lea le loto. E pule fua nga I le mele le tatu tala noa le pulo tau lea sa tatu tau vei. Yes. E sa tatu tala noa le pulo tau le utanga. E fua la le pule lea. I le mea la wai tonu ya te tatou. O le utanga lea. O le pule lea, na te pulea o tātou tangata. Na te under controlling ai tātou. Yes. So sala o le si lava e ngā lewa e tala noa e le peace lea. Mana ia, te le tangata sa uwha longo ia ia latou tatinonga. Whai mai sa whengata wa o latou mawhau I mea lava e ngata ai le latou filfilinga. Yeah. Taimi latou te le talia ina le whaotanga. A le taimi whai mai o latou talia ai Yesu ke riso e ve ma li whaola, ma tausi, ma ola. O le taimi na whai mai o mea sa masani na itai. That's it. Whai mai o e siauna langona. Yeah. Aisia, langa la ua whaatanga le tangata lea na te pulea no na loto. Yes. E na te watua le file mu. Yeah. Le ua ia Yesu ke riso e ve ma pule lea e ve ma pule na te watua le file mu le loto. O ina e mana ia ina ufa longo longo ia e sao le lile upuna pe ona o watua le mauna le fata oto. Yes, yeah. Ia sili ona leo ina o lo loto. I le leo ina o mea uma. Amen. Awaya e tupu mai ia ia. That's it. Mana a tanga ila wale wota le umal pule male file mu le utaso so atu ile o le mele na vala awina i oto. Ia ve oto matino tas. Yes. Te loso se maftanga ai ele yaile pule ele o yaile pule le o le file mu ele o yaile file mu e vevesia yeah so se mafutanga e te por afa ma tato o talia fa tanga fa pe ua
wa le mafai ona tatou faatangaina le pule le ngaioi totonu ia te tatou e vevesia amen langa mena le ngafau kuai ngai tatou e whakapese e peru lea ia pule le ia siri leo loto pe am tatala no mai la matanga o lo o fe ngasu wa I me totonu tatou loto filinga o whaiunga o me uma tatou te whaia o lai totonu uma o tatou loto le ia nei me uma ai o lai control mai el peace le e once lai le mwhai el peace le control me fesi no ale au tu o vala wina o tatou vala wina ia le tino e tas yes e le iloa la tatou e pole ale ava ai mai tangata lo langi o levis o le tari tasi ale upu e tongi e tatou tangata ua tongi tatou fai mai fai o tangata o whaole yeah sa only fai teo ina lo tatou ona o Yesu Keriso aisia wale ma fai control e tatou mele o le nau ta inga o Yesu ia maua e tatou wharwhani yes a lue whaatasi le fai mai ai a wā o le mele ua vala au ina hai I tatou e vea matino e tasi vea matino e tasi o le ngale o ia ta te lo ya o natu mo mua la fina ngalo le tua maua e tatou le file mu natu lo na lua o le fina ngalo le tua ina ia ta le sau I fai pues full maliono ia nofo la fionga ke wiso I to tonu ia te o tau amen la so fa so le tatou amen fafta se fo I matanga o fiole mantua fo I le mfai ona ia file mu pe a fai tele mamala that's it amen e o fata sia vanga danga I wanted to tell you Yesu Keriso ve mari faola ona au mai le Yesu Keriso o le file mu yo tatou lo tatou sai I le I to tonu le fionga pa ia le tua fai mai o fionga ia e o ina tatou ea o tatou e wha apoto ai tatou e wha atonu ai tatou na pe ona whai mai ele lua Timoteo tolu sulono tusi pa ia o malava mai le nganga o le atua ia e o ngā fo ia ea o ai na o iai wha apoto ai fo I le amiu tonu suma fitu ina ia ato atoa ona le leia I o le tangata o le atua yes ia sauni a lava ia I ngā luenga le lei malava amen mana ia I o le sota inga lea e ua sau le file mu o lea le lei o tatou tangata tongi mai lo tonu le fionga pa ia le atua yes this is our daily life that's it tau te ola ai tau te fesili ai o le ale me tatou te vai ai tali ia le fionga pa ia le atua yes o sau tali nala sunga mantua ia foi le si le Yohane sufitu fa sufitu ya ia e fa pa ia ina I latou I lau upu moni o lau o fionga o le upu moni lea salau suiva fa upu salau lima o lau o fionga o le suru lea yo vai ma le mala ma lama yo wa pe ona I mauna e tatai ai ia le tau a tele o le fionga pa ia le tua le fai mai I le fai upu na e sifuru ma le ono le utato ia nofo le fionga te riso I to tonu ia te utou ia tele lava so much and too much ia tele lava tu so ole ia lava ta pena ta to I le fionga pa ia le tua e tau tatou malama o le nga fo I tatou mtau yes ia te au ia malo ia tono tatou maftanga me se fo tatou tiro o se a o nga ia te mo tatou por kalami ele me fai no mal malama ile fina ngalo le tu pe le fai tau tu spai se longa au te fai tau ye mo tanga vai mai te tasi mai upu la au mai le fai upu me le fai upu fatoa o mo le wingo fai ai fatoa o la ngona fai la ngalo loto tele o tau o fai wow pe o le matamata ia sa ta sa ye pe no se ai pe a fai ngong fai kawat bonga se me fu ai no fo ila lo mai te matamata le ia le fiong pa ia le tu o inala e se le matango fie yo talangona male e fai ma onga ye tau te mi mo ta tu por kalam yes ia o sa na tali lo sunga amen vi ele li ma lo lava ma na ia le il fai upuna sun malionoa o me se lo fi fe mai ia nofo nofo au ma fau ele upula de nofo is something that must be seated has to sit ia nofo la fionga pa ia
fa mai ia nofo la fionga ke wiso i to tonu i ate o to roinga ia it must be rooted to be able to grow. Ina ia fa pena la wola la wena mana miena lo loto i ona ya na tatu va ai le fa mai e mana mia lo matua no foi le la lo matola ngalista malo fa mai ele me fa ngole hotel Christian ma le home Christian o le hotel Christian o tanga te vale le alu ai le lotua fa lo longo le upo le tua saula ia mai le upo na e le home Christian more comfortable sawa ia lo na fale no fo masa ile upo le tua o le home Christian na mana mi tato mana mi tato ona tato matua no nofo i la loa. Ina ia mawaa le upo le tua. Le ala o tātou loa mana mia le file mu. Mana mia lo nofo i lalo i le upo le tua. Be rooted in the word of God. Ina ia e loa le leili fina ngalo le tua. Umala ia na. Ai fe mai ia na ia. Fe mai mana ia. Because le ele ngate e rooted oi. But na e mana mia no e loa na study le upo le tua. Bina e ta uha e loa le vai le upo le tua. E step of all mas e nina mai te tono o nga mo moe le leilo falo. Stangata lava e study e sa ili le upo le tua. Po so si ta upo fo ia fam ele leilo falo me upo mata yo. O le me upo mata yo. O se falo ina falo ia. Ai o le ia le leilo falo Luna lua pe ona e ta ua ia i loa vai le upo le atu pe ona ova ai i le lua Timoteo lo mta ko sulma lima ia e tama faina ia vea oe ma le ua fia i ai le atua o le whainga luenga i le ise me mai na te vai ton wina upu moni o le si mea o ngā ile le study po le sa ile le upo le atua. Ina ia tātou i loa vai. Vai le upo le atua. O le mea tāua lea wa ai fia loa. So se teimi lava fia loa fina ngalo ai tātou te le i loa vai. Whainga tāte le na i loa fina ngalo le atua. A pe on tātou vava ai o nisi o tactics o wha o ngā e tangata. Ele ngata i lea o le whaalongo, le lelo whaalongo, le lelo vai e whamaile ia o le whamaile Filipi e lua. O lo tau fia o toule upo le ola. E whaima mea o te oli ai i le aso ki wiso. Ina ia o le momo e whaalea ngā. Pe ngā lua e whaalea ngā. Le mea non tolu ia tauwhi mau. Tauwhi mau i le upua. E te langona, e te whaalongo o le upu loa vai le upu. Tauwhi mau lo le upua. Whamai au tauwhi mau lo upu ine a awane iwa. Ngā sala i tauwhi mau i le upu. Loia ma le lon, ma le... o tu sau nisi nā o tactics, wale whaing tātou whaungaine. A wale sa i le upu le atua. Ina ia mawaa. Ina ia mawaa i tātou e ai le upu le atua. Lasi si au whasoa. Lasi vai ngai, whapopo. I le suso o ngā leo le vai ngai le whaimai. I le poto umalawa, ia te o tau ia te lau. I le poto umalawa, ia o tau wa o mapoa i le tasi. Yes. O le mele o te fia whaasoi. O lo tatou o le tatou i loa ina ma le sila fia fo i o le upo le atua. O le i tangata le whaatali mai motau. Oh, yes. E au ngā ila lo tā malama le lei le fionga pa ia le atua. Nanga o le whaatonu mai i malapalapata i mai i paulo. Lono winga, ele ngata na ina ia tātou i loa malama le upo le atua. A o le i tangata to reach out. Yes. O le i tangata le whaatali mai a te tātou. Wa o atu, ma poa i atu. Tangata ile yo o yele upu, ma le tangata la o yele upu. Ai mana o mia le poa. O vai ngata ua ye lua le o matamata to i fo i le sai i le atu le upu. E se ta ua o mele ia poto le upu. A fai o tanto i loa le upu. And then reach out. Langa i tangata le whaatali mai a te tātou. E le whapeo tala no atu, pokalame, a me oi wata mai, oi i loa. Ai o le langa e tatu te le tau whaatau a ina le loa o tu e le tua o tātou mawhawha. O upu i alaina o ina i tātou e le tua. Tātou te tā la i eilan nono whina E le i whapea na whaia e le tua lo tātou malamalama i upu na tu teu le a te tātou. A popo i atu.
O le popo yo lo tal no to lo tangata le fatal mai. Le ngata tangata o le fia mau le upu. Ile yo o ye le upu. Anto ai mali tangata o lo fia mau se popo ai le upu. Amen. O le popo ai le upu tangata o lo mal malam mai le tuspa. Yo mal malam mai le tu non fila ngalo. But still need that encouragement from us. Tu sai ese foi le taua ele mfai na ve se va en of taua yo le tusi. O le ta mata upu le ne fia no sunga. Yes. E taua tele. Fe mai lang o vaenga na vala win hai tato. A popo ile tasi. Ia no fa solo mai lola ia isi na vaenga o salamo mpese. Yes. Amen. La sisi o tani manuele. La sisi le. Amen. Mana ia le lo fa so mai na imelna ile fe mai ia popo fo ile tasi salamo mapese masiva fa le nganga o lo pese atuai ma fa fitai le i. Yo o tau loto a. Awa tatu wawa ai. Fa mai o salamo ma pese. Fa mai a o ma popo i le tasi i salamo ma pese. A tatu ma fa faula i salamo ma pese a. Pe un tatu wawa ai vai te minei a. Fa mai ve ia so la a tu si pese tangata pe fatu pese tangata fatu ngai salamo a e fatu ngai la fionga pa ia le tua o tatu vai te minea te le o fatinga o pese o fatu ngai pese o fatu ana le opo le tua te lo me nga le fa mai o salamo a o tatu vai le pese o lo tautinonga testimony lo testimony le fa mai a po i salamo ma pese ia masifa fale ia te loa ia a ma fa le polo i siva fale nga ia tu sa le fa mele tu ai lo wa to a o fata na fa ia e pese makua e pese matua pese al pese a mai le tu ia tu te pese malo wa to a o le moli mau a mai le tu pese malo wa to a pe on tato vai fa mai masiva fale nga ia siva fale nga e te tu o lolo ato to e lo pese na te pese e te ia usi i lunga o lima e ke le manga usi au te ia e lunga lo lima e pese a te fa lunga to e popo o no le o tu e lo ato to o te lo ta ho na mana yana awa pe on tato va vai ti e fa mai a popo i o la fo fa mai popo i ma o ma popo i le tasi i salamo ma pese masiva fa le nga o lo pese atuai ma fa fitai i le li i lo o to o mo o to loto o me ma fo i to te faia i le tau tala po le amio ia fai o malave swafo le i se kiwisa ia la so fa so ta to fo ia tuai nge vanga nai dunga i a popo i salamo ma pese i man tu fo te mio o lotu fale ai ngai fef yes o lo te o mo pese va pe me lotu ina ma tina po ile fai lotu ia tau lotu va tasi mai salamo lo to la paule le va e ngai ma fai o na ofile upu to tono le loto le stangata amen a fa pe fo ele o fai tau tusi tangata ele mo so na vano e fai tau tusi pa ia a fa longo la tangata lo umana fatu ina le pese salam ona pese ile na pese ile pese na o nga o pe o memorize fo le tangata le na fa yu po tusi pa yes amen e pe yo tawo le na ila u fai tau ia fa mai fo o se fia ina pese amen o le pese o lau pese malo fiso ta ile tu e pese nga o lau tu sa o se nganga le la mo modi ate e ge taimi wi tau te ma fa wa la nga o se pese yes a taimi u mai te pese ai u potus pa ia o taimi na la te fiso ta ia ile tu ya ia o le wa pe fo tato pese ma sa ni fo pese fo le o e fa tali ia Yehova o le mesa wa e fisi di tanga tala su el pese ma tu ali no a po fel tus pa alo mo no fe put o put pese ma tu a mo wale o vai le man na yo le fa pese o le fioma pa yes amen
o le mana ia na fa pese o le fiong pa ia le tu e le si tai au no wala e fa longo e poka la me so le ya pesta fale tala no mai la fale le tala le salamo fo le pe salamo fa su dua pe a por fatas na ia le o lo malu o lo Yes. o lo oe ti lo meno so me lo ma fo tango fa si pese fa yu punga Wow. o le no fo le melilo o ia le si ese e mau o ia il paolo na au o tama le tu si pes ia le no pes ma tu ti yes a tu no ti le si lo fia fa fo ia I pes na o le fe au no tu ele tu lo to no tu si el pes wow le pes le na o lo le sa u tal no tu ni yeah o me fa pena ta u tele ya ta u ia le fa pese o upu ma le fionga pa ia le tua tu so la te so ta ia fo ile tua te me pese o la te so ta ia ile tu ia ele ngate le o le si bena fa me o si va fa le yeah ia wa to tele ai le move va le ngano pa ia le vaita ta tu tal no la ia ka le sia sa ta tu tupu mai fo I ma mata mai ia ta tu o langa fa ke sa ele I safa same yo sipa fa yeah ai no walu wa sa tele le tele ma wa tele wa mal malama ma wa atangata ma sia fia le ola melo tu that's right walu la to siwa fa le nganga tonu pese fa tanga fa le nganga o si siva yu mai kalesia yeah bole se kalesia o te ta fia ba na o me umana na sa langi me umai lalo pito lalo fo mun ia faia me uma ia vi ia yes lana o fil ngalo le tua le na unawa e tato tate na unawa fai fil ngalo le tua ai ia faia me uma ia vi ia ile amen mana ia wale la ta o tu si fai ile amen ti no me ma le no vai de mele awa no vai le ngal wenga mta poe e lua mta poe fa lua tu sei fa me na fa mai fa le kalesia e tu mau pe le fa me ia tu mau pe I la tu imta upol au apostolo o le mafuta fatasi mal tofto finga o la reto matalo talonga fa me na mai fa le kalesia ai lo fa mai na ia pepesi o so ilanga pinga o mafa we awa over ai fa me na fa tatu I sauninga ai ina wo fai tau I le kolo se lea tu so o le ngaluenga le apostolo I tu e popo I pese masalamu o ila fatata tale lo fa sole leo to te lo tangata fai mai o sa po fe e sawi e fa ofi me o vi inga ma pese ale mo le tu so o le ta pule ia por mata faioile o apostolo ia ole faio sala amen o faio salamo ia ma pese ia sia fa le nang ia pe un tato va vaina ia fa pe ona mau lu ngai le vi inga le tua ia ta tu lo la ia ta fa modelo ia ana te u fa pe me si so le si tu si le deve me la pese le pese ole salamo ia su tas salamo ia su tas le pese le sa o tu si ana fa me po kala me mata upu pestafa ole no fo me lilo ia ile si mau o ia Paulo ona e mau o ia Paulo le ona malosi mala e fa solo to ala ia isi fa upuna te o langa lenga o fa to salamo e fa su ai le ese fo le ia ma tu foi le pesa to malena fa il verso le ai compagna o no bana ya na pese fa mai to tu spaia o lai te o ina ia na fo I vai ngo fo upo tu spaia yes pe ngalo ala ya te tu si tu spaia la wai lo la wai do le na fai fo ma du tau fai fa ma si au e ben ma foi tato me vale o lo te metinga o se me o tinga ya lo to ke ia oi o ia lo
e fa langi te fa langi pese ia mo fa manui e ina ia lo tangata o e te loe a fa pese ala ia se tinga no mahofa yes a tau mafaila e usu pese o le ase fe au na wawa tu le tu ilo mahofa na chango lo le se pese fo le o lawa e mahofa si tia lau e umha pese nga wangalo atol mesa ele fia amen o le ngana pese yes le ngana pese e momuli mai ia lesi fo ife au ta wa ya tato e faftai fo ile tu el mal malama ma ila to lo ye kia tale ni tu pese o lo momuli mai te lo fe amen e fe fo na veni me o se lu itaupa i lo fa pe tu pese tu si pese vete mia ia tu fa tu siani tato salamo sa wale tala le fa ya tu mo mota e tanga tala fatel ma ia tanto tele wano ya te mini anga wakor pese fa no kuma au pese i se kalesi yes au pese mai si fa na wale tu hospital amen asa fa ngata le ta wo tele le afa ya to tali pese fa ngata le ia le amen ela ta tu le vai mo ia ta tu ta vai no molina ia fai puna suma fito me mo foi to te faia ele tala po la meu ia fai o malava i swafa o le liu i Jesucristo ma le fafitai le tua o le tama ona o ia so praise the Lord ile ua tele le vaenga le o le tautala yes o me o mo foi to te faia i le tautala wow o lo tala no fala o tele le upulea o le tala ya te tato umama mai se fe au fa manatu every time when we speak on behalf of our Jesus yes yeah we are a representative yeah o tanto e upoto ida ma le au fa upo le tunu ma se ne fa fonga ya mai se si fole lo la tula mai ya ve so leo e fa ma fonga tau mori le yeah o tanto la o fofonga tau moli o Yesu Kristo amen we are a representative uso tatou le representing ya Yesu malan talale langa le fai mai ile fai upuna o me o mafo i tau te faia ile tau tala ia faia ia faftai yeah ile tua tama ono ia faia me uma ile vi ingole telefone mangolo o mai le fata wa ina upu tatou tau tala ia ile kolose fa fo po ono ia le o noa o to upu male lofa ia fa mai le masima ia i loe o to no fai fa tau stali i tangata tai to tasi uma le pe no fa yatu o le fa tali mal tangata ya tato tangata ile yo o ia upu to rich mal tangata le mana o mia le popo ale fa mai le upule ia fa mai ia ka ko upu masima Kero se te leo le nga esel beno ilo ba ho fa ino va it fa nga tu stala o pule fa mai le masima ya watu wale meta usami o lawa ona le le tetse mo fe tau ile le no ona malona manga ngalo male tu langa le talingo sua tangata na fe mai ia fa tau se tali tangata taito tasima e o kengia so kere o tinale ainga so ko o masima ubalo foi ba basi se over for basi ai lela o matamanta ia o tulangal na yo meta ma fa ia tino o le fa mai le masima ia lavata pena le tali ia i loa le leile tu ai nga tali amen le tangata o lo sau mo le mafatia yes ya vatu le upua e mili ya ilo na mafatia wow alwantu wale upua e tau le leia le mafofo that's it le mana ia yo le na foi ma fata o to su valu lo sfulu o le fua o le ngutu o le tangata e ma ona ai lona manamba e ma ona o ia i me tupu mai iona la ngutu yes e ye foi le tato fa moni yanga li il temi tatu tala ile fio pa ia letu yes o le tadi
ana ya mai fo ina e fata o tole na su valu do sfu mai ole fu ole ngutu le tangata e ma ona i dona manapa Amen. e ma ona oia i me tupu mai i ona la ngutu ma vai yo ile ma na ya fo i ole fasi faita fata to su valu do futas o le oti ma le ola o lo o ile pule le laulo fai vai ya That's it. oe mana na o ia la tote ai i lona fua ia mal tusila le efeso e fadu suiva awone ia watu se upuleanga yo o tongutu na upule le ia tia e ai mea o ngai tupu ai le ia ole pe ona i mauna e watu e fata hua tele ai te mita tau tala i ola Yes. tau tala i le manuia Asia Tanga o tangata la fata tali mai ate i tātou. O tangata la foi mai tauina i tātou. That's right. Iei foi taimi se helinga ngana lato. Wa le fetau i male vala awina o tātou. Yeah. Ai whaftai le atua. Wa o ina mai tātou e upu. O le upu le atua, o le afie. E whatau mai o nei tū, po le pelu fo ina le atua. O langa o tonu le pelu le iei upu le atua. That's it. Pe sa na so atu lo sunga ne fia fi male. Mana ya si ko le ngo tango fa to si mai. What we do or say, do it a representative of the Lord Jesus. Wow. Means bringing honor to Christ in every aspect and activity of daily living. Wow. Tu say ma fu mai uma o nei me uma. Fata wal te mi ta tu tala. Yes. Langa la ta tu tala on behalf of our Jesus Christ. That's it. Ile o te mawhai e Yesu sa o tala noa. Sa o whai atu. A tātou leo o whai ma leo. E mo mori le whai au mai a Yesu Kirisu. Yeleri. Ia le ri lau sunga. Amen. Mana ia lo funtale no le honor. Honoring. E mana ia wa tātou wa ai i le whenenga tuaia. E i le tāu o le ingoa. Tāu o le ingoa. Pien tātou wa ai ai a pura amu masara. Whamei na la whana uel tamatane Whamei ua ata sara no vai atu. Ino whai mai e whāti whana uel tama Whamei no whana o tamo whai noa ia ata. Whai noa ia ata. Na isa ako o le ngana no upua le upu le vingo o isa ako le ata. Ai va ai foi la iai. Ia isa ako i le mano le ingoa. Whamei whanau mai ia lulu matua a isa aku if mai fulfulua. Na whai ngoa ia fulfulua. Na whai noa ia e sama winga nā le ingoa. E whamei ai oso mai malasanga o tama. Ala e u mai mui vai. E whamei nga whai ngoa voi ia mui vai. Nga whai ngoa ia kupoa o le u mui vai. E peuna whai atu ia ele mana o le ingoa. E iai le represents a tātua maina i le ingoa Yesu. E iai le tāua o le ingoa Yesu. Awa o le winga o le ingoa Yesu o le whaaola. O le e whaaola i tangata o malawa. Peona tātou whaia, peona tātou whaia atua, peona e saunoa, honoring the name of God. Lea la o tātou i loa, e iai le tāua ma le mana i le ingoa nei. The name of Jesus. It's not just another name, it's a name above all names. There is power in the name of Jesus. E yele mana maletawa o le ngoa lea swafo Yesu. Peon tātou wa ai ia. Lea la wa fa ingoa tātou. Kamei tātou, o lea. Oi. O le kirisi anu. Ai vai mai makua e sa la mi ole o la ia. Ai peona e lu tau nei ta pena e lu nei I le fia filme ia. If you want to honor God with what he has given you. Honor God with the name. A whai wata to tana te kiusiano. Ia fua mai le ke wiso le whae ngoi nei tātou. O kerisiano. We have become Christ Christians, meaning it's Christ-like. O mea umana tau te whaia, it must be Christ-centered, must be Christ-like. O le whina ngāle wharingale atua is for us to be Christ-like. Amen.
o le afeafi nei a fai i te le i taliaina Iesu e ve mo wali mo whaola. Pe te le i tofo fo i le mana lea o lo mātala noa tua o le suafo Iesu. O le afeafi nei ma te fia fai se talo. Amen ina i mawhaina e taliaina le suafa nei o le suafa mai. He is name above all name. E le sisi suafa I lunga atu le suafa. O le suafa fo I lea e fai e tulia te mun. O le suafa lava le mawhai ona e wha malolo e mai. O le suafa lea lewa umana wha paleina I tātou e le tua. O le peon tātou I o le suafa lea o le e whine mua. O le suafa fo I lea o lo au mai e le whina ngalo lea tua. Mo oe mahau. E me peona toi fo I le amatanga a fai o oe stangata o e alofa I le atua malo loto a toa malo nganga a toa malo ma lusi a toa. E pule a pule al fina ngalo leo tu au sea a wa o tutusa o lua ma ke wiso. Ua tasi o lua ma ke wiso. A fai te mana ina ia a vea ke wiso e vea mauari ma faola. A vea ma tasi I lowola. Ia fata e tae mai nei talo o la ma faia ina ia. Tatu talo. Mātou whaaftai o le atua. Ono ua e lo I tau I lo nei o lama. Talo ati ate oe. Whapene e wha maa ngalo. I a uanga sala uma. A ua vea oe. Ki riso. E a vea mo ua lii mo u whaola. O te taliaina oe le nei time. I la uloto. Whaftai Iesu. I lau whamangalo inoa. Whaftai Iesu. Amen. Ia. E tolu ani mea tau e whai mai e taun tātou whai mua mua. So e se e kalesia. O lo whaapena la aunga li upole atua. Ma e alu iei na I ma whai ona soani na auso I ate. Oe. A wao. O tala mo ia e. E le ma whai na e whai ato tasi. Peo o mātou ne o te mana o mea leo se vai wene e whapena na mao whatasi a wao te leo lima e maalo si e fo ilesi. Amen. O mea lona lua whai tau le upo le atua peo na o maa whai atu ne e fiafi. Po le nei tu la e le tau o le upo le atua. Ina ia mawhai ona e loa. Ina ia mawhai ona nofo le upo le atua. I to tonu o lo loto. Malon tolu ta talo. Amen. A mate le te mina faisau ta talo ai me pe ono fea tia te oi o le te mina ve te talo o le whafonga mai oia whafonga mai ma o lo ta mai a toi ma leo o lewa na ira I e tali o lo fifa alongo mea ia toi sau talo o le te mina ve te talo ai te mina tau te toi o lewa na whafonga mai le tua ia toi hei me ia te ko e se si me fa mai le na ia ba tai la sunga fo mo tapo kala me le fe amen o le tuale nga no fa tai ya te tu mala vo ona fa va no ina lo tu tai mi tu ti fa fo me ya e le nga tai le nei fo por kala me ya me se fo io o isi fo por kala me le tato global kingdom TV yes io lo fa pe ona lu tau ina pe ma fangu o pe po le tu e aso ma le aso mo le toi fo elo faanga o le matou team nei Wellington e sunga ia Mike Preta me se fo tua ma le au nanga e pela nga le o le tua e whamanuia ia te uto tu sa ma le valawina tofi ma tute fo mo valawina o to me se fo ia na ia kalesia mai o lo no fo tapo i mai ia whamanuia tu le tua ia tu uma lava ia fiafi al tato por kalamel na ia whamalo fo ilo sunga ia fiafi mana ia whai ungo le tamta yes whai me uma ia nganga o le whaftai male i o le ia le uma tato te whaia whaia ia ia le amen whaftai mo le fiafi amen ia upola ve masani sa mo le se whai vai asa mas mai mau o le aso mai moa i o le ase tautalanga foi o le tautamari ia ma te vaatele atu lava ina wa ma te loio o matua faitama ia malu ave fale tonu ia va pena la foi nu le aia ia fa pena mai manu e fa pena taita ia tatu fo long ai ma tu te fa manu ia tu le nei vai aso ia i fe au mga luenga i tatu a inga le ne fiafi ia ala so i fu manuia ia tatu to fe lo este mi rumunai ono isu amen amen ia so fu mai manuia